بسم الله الرحمن الرحيم Nakana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ilalan rikita ana yami'antu kita salasatul usul anne wa a'adhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Parintah paling lumpua na parintah karang Allah subhanahu wa ta'ala yami'antu tauhid. Anyomba mangir iya na ini pakabila dosa aparwaya mangir iya. Wa a'adhamu ma nahallahu anhu asyirk. Larangan paling lumpua paling nalarang karang Allah subhanahu wa ta'ala iya mi'antu apa engkau kang apa ruaya apa engkau kang kesyirikan mangir iya jari taunna nikani musyrik punania apa engkau kang syirik mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala nakana karang Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a sumbai karang Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kumari karang Allah subhanahu wa ta'ala natia apa engkau kang apa ruai mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala lan rikamana mi anjo nagatteri sesena umma isilanga tena nagi kulle capa tena nani kulle ni bawang-bawangan ni kania larangang apa rua mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala kasabaan ni dosaya dosa kesyirikan anak-anak karang Allah subhanahu wa ta'ala inna syirka la dhulmun azim situjin-tujinna dosa syirika dosa pakruaya ilalang ibadah mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala iya mi'antu dosa arka kezaliman paling lumpua.